Thogora wa guteithĩrĩria thirikari kuhurana na gutamba kwa murimu wa COVID-19 ugacamwo ni a Kenya aria matagwathikira mawatho maria magathikitwo ni thirikari. Urio kunyitikana aunite mawatho maya egutwirwo kuringana na ihitia riria ekite. It's about our life. People are now behaving as if this is about someone else's life, not their life. Kwa muhano, kwaga gwikira mask ugucungirirwo kugura wiyathi waku ciringi 20,000 ta faini kana kioho kia mieri 6 njera. The N95 mask should be left to the healthcare workers. The rest of the population can be able to use the ordinary face masks. Na wathi aria marahuthira ngari cia ukui wa muingi, watho no uria wa gukua athii nuthu ngari, watho uria utambitio ona kuri ukui wa nduthi, ngari cia andu kiumbe na migithi, nacio tuk-tuk igitikirio gukua mirigo no magakuwa muthii o umwe tu, na aria mekuna mawatho maya megukorwo mangetheirwo ni faini o ta ino. All these measures we are making, we want to make sure that we relieve or alleviate a measure of pain from our people. But honestly, like all serious leaders, I'm very concerned about the attitude of our people. Mawatho maya macabithitio o riri thirikari irahiuha kugundura imwe cia njira iria a Kenya marakungia wara nacio kuingira icigo iria igathikirwo mukana wa kuingira na kuma na ikahiuha kuoya makinya niguo kuonia a Kenya ati ici ni iregete mitheko. Ukiona pale chini hizo pikipiki zimeshika na itakaa kwa police station for 21 days. Tumequarantine those bodabodas for 21 days, lakini wenyewe tumewarudisha mpaka Machakos. Tukoragwo turi andu matenda guthikiriria iria marego muno. Tuona andu ni magite tucira tuingi twa kwihitha borithi niguo mathie Nairobi, na nikio riu tuongerera road blocks nyingi kuma Nyandarua, Murang'a, Kirinyaga na Kiambu. A Kenya amwe makoretwo makioerera mawatho maya na muhuthia, no ni mawatho thirikari ikinyereirie kuga ati tikuherithia iraherithia a Kenya indi ni kugitirwo maragitirwo. Maya mothe magikagirirwo ni wigiririki waku nie nawe gutigirira ni twathingata mawatho maya maria marehokwo gukunderia muigana wa arwaru a COVID-19 guku bururi-ini. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-ini ya Nairobi, njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.